emakhanga nibingela uSandile ngakwaNdlovu lezi izingane yama media namhlanje ke sila eSikhawini TVET College abaningi bazokuthi ke umfolozi college njengoba ubona ke ngemuva bekhona begcwele labafundi sinodadewethu la dadewethu ngubingele ngwamukele kwezingane yama media. Yebo sanibona, igama lami nguPamela Ngwakanxele. Ngifunda khona la eMfolozi eSikhawini. Silutholile uhlelo bekuthiwa nizosivakashela namhlanje ngoba nisazi isimo sethu ukuthi indlala imingokuma imphezulu, so siyabonga kakhulu nje ukuthi nizosiphosela lokho enizosiphosela khona. Sibonga ne-SRC yethu kuyiyona esikhulumelile nani yasicelela ukuthi sicela nisifakele okuncane, so siyajabula nje ngoba nakho sibona nje singabafundi sizomukela lokho esiphiwoyo. Siyabonga kakhulu. Mhlambe umungake utshele nanga umbukele ekhaya kunesikhathi singakanani mhlambe kuqhubeka lokho ukuthi mhlambe ningayitholi imali lezivamo ezoxhaseka njengokujwayelekile manisuke nifunda njengabafunda abafunda ezingeni eliphezulu kuthiwa NSFAS mhlambe kunesikhathi singakanani mhlambe ungabeka umbukeli esithombeni kokuqhubeka? Ngasho ukuthi nje lokho nye kuqalile ade sinenkinga NSFAS, so because imali siyithole ngo-March, sayithola ngo-March later futhi nakhona sayithola futhi nayo ingaphelele because kunalento le yama accommodation khona abahlala ema-accommodation, ama-private accommodation, so sineyikhalazo ngakhona ukuthi imali iyehle ngalendlela le eyisimanga, so esingazi ukuthi imali yethu ishone kuphi because last year imali ibitholakala ibinkulu and seza ukuthi imali this year inyukile yangazi isu 6,000 banibani. So njengamanje abantu abahlala kuma-accommodation bathola imali e-1.3. Uyacabanga from 5,000 last year besithola umuntu nje olokhuzana ubethola 5,000. So njengamanje ngoba sekukhona lama-accommodation, so asiyazi imali yethu ukuthi icuze ifike kithi sekungo-1.3 labo 1.3 futhi nakhona esingasabatholi ngendlela asiculisekile nje ngabo. Asithulisekile ngelandlela eyesimanga. Ngasho nje ukuthi siyaye sithi because even kuthiwa sesenza ama-transaction, mase senza ama-transaction imali ayiphumi ibe u-1.3 lo exactly sometimes kuphuma kuba u-1.2 because isuke sekubalwa isicuzekile amabhenki, but kwakuthiwa vele kuqala wakushiwo kuthiwa ngoba kuthiwa izoba u-6,000 kanje kumele iqale kuma-stand kuqala uma-stand kumele aqala sathi imali yakhe nesikole i-book allowance ithi mifika kuthina nje ifika se-1.3 lo 1.3 futhi uma ngabe sisenza i-transaction yethu ayiphumi ibe-1.3 ibe uphuma 1.2. Okay, mhlambe ke sesiphothula dadewethu amazwi akho sizwile mhlambe ubonga okwenzeka namhlanje amazwi akho kubonga ke nje kubuholi benu okuyi-SRC kanjalo neqembu le-Action SA elisukumele phezulu mangabe besondela kulo bezokhalaza ngokunehlele mhlambe ungathini ukuyibongela mhlambe usugoqa nawe namhlanje? Ngasho nje ukuthi hayi siyabonga kakhulu ku-SRC yethu, siyazi ukuthi nabo bayazama ngosiyama ngifuna uqamba amanga upresident uyazama ngendlela lapho azama ngakhona because sesike saba nje na strike sina almost 3 weeks singafundi. Size saya le eCentral almost usabona ukuthi cha angifuni uqamba amanga upresident angimblame kakhulu because kwanayo nje ngasho nje SRC yonke angiblame isebenze ngendlela abasebenza ngayo, but sisikole ngoba because even namanje ade sikhuluma nje sithi singabafundi siyacela ukuthi mhlasimpeni sengathi kungahlalwa phansi mayelana nje ngiyakubona ukho konke yabo malana ngemali nje yaka NSFAS as understand like serious ukuthi imali yethu ishonephi. Sisifisa nje ukuthi mhlasimpeni ingabe kube khona osuka eCentral ezositshela mhlambe kube khona osuka eCentral kube khona mhlambe oma-stand besitshela ukuthi okay it's fine lo 6,000 banibani imali yenu mhlambe imali ukuthi mhlambe ngiyenze example mhlambe u20 rand ushona endaweni ukuthi lo munye ushona endaweni ukuthi ize ifike kini isu 1.3 because kumanje asazi nakhona ukuthi sihola malini. Ngiyasho nje ukuthi because lo 1.3 oblabo 1.3 esibathola because at first sathola at 2.3 yes kwabathi basitshela ukuthi imali ka 2 months leyo.
Okay, sa understand. Sayithola futhi i-second payment futhi saphinda sayithola 1.3 because sesihole kawu4 njengamanje. Which is which is esinga understand because bebesitshela ukuthi ngomhla 25 on Thursday singase sithole enye payment because asazi last year beku is because umuntu besazi ukuthi njalo ngomhla 25 imali yangena njengamanje uthola ukuthi uyavuka hawo ngomhla 2 na imali yangena hawo ngomhla 5 imali esingenile asazi njengamanje sisadidekile nje singabafundi ukuthi kahle kahle kwenzakalani la emfolozi. Okay tathu asibonga kakhulu sibonga nangethubo siphalwa nokusichazela mhlambe nani ohlangothini leni njengabafundi. Mbukelo lapha ngasekhaya sithanda ukuthi sibonge ukuthi usibukele njengamanje. Ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike le video. Izingonyama media sesikhaweni. Siyabonga. Kwamukeleke sikhona la esikhaweni njengamanje sinensizwa la ezoyichaza ukuthi ubani kwiqembu le-Action SA. Baba Sompisi angobengela baba. Ngiyabonga mfethu igama ngumduduzo kaNtuli ucoordinator kule region ye-Action SA. Yes. Mfowethu ungasibeka esithombeni bekona ngimbukele ekhaya ukuthi yini namhlanje eqhubekayo lapha. Kade sikhuluma nabanye babafundi lapha besitshela oqhubeka kubone njengohlangothi labafundi. Ikuphi mhlawumbe ongakusho nongakubeka nenikizele namhlanje njengeqembu le-Action SA lapha esikhaweni namhlanje. Sina njengeqembu le-Action SA through usihlalo wethu provincial candidate uzokele Mncango. Sithole umbiko ngabafundi abalida iSRC la eScout College campus. Besichazela ukuthi abafundi abanakho ukudla ngoba kunenkinga zeNSFAS. Then basisibona ukuthi ke asibone ukuthi yiphi nathi into esingayenza ukuze size la sizokwazi ukuthi abafundi kube khona okuncane abakutholayo. Sibe sesizama ke ukuthi sithole ukudla njengoba sikubone sikulethile sazokunikeza abafundi abangama leaders eSRC ukuze bona bekwazi ukuthi ke because babaza abafundi because ba leader abafundi bekwazi ukuthi benikeza abafundi ukudla. But ingqithi yakhona namuhla beso banikeza nje ukudla abafundi ukuze bekwazi ukuthi beqhubeke. Basitshelile ukuthi iningi labafundi more especially laba bahlala ngaphandle kwe-college ibona aba-affected kakhulu ngaphakathi bathi badla ukudla once a day. Because akukho nakhona bathi abazi ukuthi mawuya khona yini into ozoyithola mawuya ekitchen kuya ukuthi uthatha isitsha sakho uye ekitchen mawukhona ukuthola kwesisikhathi abathola lutho baye emaklasini bengekho lutho esiswini. Sasa sibona ukuthi njenge leadership eAction SA KZN asize ke sondele kubafundi but ke kuncane bese kuphethe into esicelayo kakhulu kosoma business bakhona la ukuthi abasondele kubafundi because ingane zethu lezi asibuka ukuthi skipper sino sigqokile nokuthi abafundi beEFF but sizazi ukuthi ingane zethu lezi so sithema mazisitshela sathinteka njengabazali sathi asondele eduzane yikho ke sizile namuhla. Sibonga umsebenzi omuhle njengoba usachaza nje umsebenzi omuhle enwenzeni nokuthini sukumele phezulu mhlambe ka4 sesiphetha nje ukuphi ke mhlambe lokho esikubona namhlanje kungenzeka mhlambe sikubone ngokuqhubeka kwesikhathi kungekhona mhlambe banakho kusondela ukhetho mhlambe omunye ngasho njalo ukuthi lokhu nikwenza ngoba ninqenqa amavoti njengeqembu le-Action SA kuzothi makodla sekukhohlakele singakubona mhlambe ngokuqhubeka kwesikhathi lokho sikubona namhlanje esikwenza namuhla siyaqonda ukuthi akukho sustainable. Kodwa siyazi ukuthi i-government yase-South Africa inesikhwama esibizwa kuthiwa i-NSFAS. Thina njenge-Action SA sizowenza sure njoba masingena kwi-government soyenza sure ukuthi i-administration ye-NSFAS iqondile ukuze abafundi bengabi kulendlela abakuyona. Each and every semester makuvulwa izikole i-administration ye-NSFAS kufanele ibe ready for abafundi ukuthi belenduzana. Iyona into esoyenza thina leyo masingena kwi-government ukuthi i-administration ayilunge abafundi abangayitholi bekulesi simo. Akusibo kuphela abafundi bale TVET College but wonke ama TVET colleges asibikela inkinga efanayo. Yebo. Okay. Sompisi asibonga kakhulu baba. Sibonga nangesikhathi sakho nokusihlonipha izingonyama media sibonga kakhulu baba. Ngiyabonga mfethu ngibonga kakhulu. Baba. Bukulami asibonga kakhulu lapho sekuthatha sekubeke siyaqhubeka nohlelo.